دوباره سلاف بینرین مشر ایران و اسرائیل ده روز لپایخواهشت ایرو امریکا جی بشداری شربو و پشتگیری خویا جبو اسرائیل بیک آنی ده چارچوبه یاوی مجاره ده ساعتین صبح بو بالافرین امریکا سی ناوندین دولمند کنا اورانیوم ین مزنین لإیرانی بمب باران کرن جبو برسفداینا به ایریش ایرانی چل فوزا آویتن اسرائیلی لسر ایریشان جی اسرائیل برسف دا و گلک جهین لإیرانی بمب باران کرن شر ایران و اسرائیل گران دبه و هر دو ولات دجی هب ایریشین دجوار پیکتینن. ایرو امریکا جی بشداری وی شری بو. دو ساعتین سبیده بالافرین امریکای دجی ایرانی ایریشین گران پیکانین. ناوندین دولمند کرنا اورانیوم ین گرینگ ین فوردو ناتانز و اسفهانی هاتن بومب باران کرن. سروکی امریکای دانالد ترامپ او ایریش بداخوینه که چاپمنی راگهاند. ترامپ ev êriş ji bo İsraîl, Amerîka û cîhanê weke kêliyeke dîrokî ifade kir û eşkere kir navendên dewlemendkirina uraniyomê yên Îranê bi tevahî hatine tunekirin. Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu ji ber êrişa dijî Îranê spasiya Trump kir û got, ev êrişa Amerîka wê dîrokê biguherîne. Ez û Serok Trump tim dibêjin aştiya birêya hêzê. Pêşî hêz û paşê jî aştî tê. İsraîlê jî îrol dijî Îranê êrişên ezmanî pêkanîn. Artêşa İsraîlê ragihand balafirên şer cara ewl êrişî Rojavayê Îranê kirine. Li gorî daxuyaniya artêşê hedefên leşkerî û binkeyên füzeyan hatine bombebaran kirin. Îranê jî piştî êrişên Amerîka û İsraîlê bi füzeyan careke din êrişê İsraîlê kir. Artêşa parazvanên şoreşiya Îranê ragihand wan çil füzeyên bi navê Hayber Şekan avêtine İsraîlê. Ev der herêma Ramat Avîv ya bajarê Tel Avîvê İsraîlê ku îro bu hedefa füzeyên Îranê. Ji ber füzeyan gelek avahî hilweşiyane. Hatta diyarkirin ev füze cara ewl têm karanîn. Li gorî çapemêna İsraîlê di êrişên Îranê yên îro de 27 kes birîndar bûne. Wezareta Tenduristiya İsraîlê jî ragihand füzeyên Îranê li gelek deveran ketine û ji ber êrişan 86 kes rakirine nexweşxaneyan.